Television tsana kwa bonga wetso di tla ka tlhama loko go ena go tsotoropo kgolo ga borone a re di simolla re lebelle pele ditlhogo batho ba heta 30,000 ba kgabagantse ka molwane wa tlokweng ha isala malatsi a boikhutso a simologa ditšheke di ntshiwa mo tirisong ka la matlhatso Motshameko Township Rollers e kiteile sehuba go gapa bosimega ja league ya Botswana Premier ka paka ya 2023-2024. Motho dumela nkamogela amagala gape le tshepiso sekolo mme ha re go na dikgang tse maganya ntlhape go tsweng le pateng la tsa mahatsha sele e boela fa tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a letse a etetse lehatshe la Angola marago a go lalediwa ke tautona wa lehatshe leo re João Manuel Gonçalves Lourenço yo gape le modulasetilo wa lekgotla la SADC maikaelelo a leeto leo e ne le go kopana le go buisana le tautona Lourenço ka ga seemo sa puso ya lehatshe la Botswana mabapi le go ikisa lejwa ga tautona wa pele Lieutenant General Khama le ba bangwe ba lapa la gagwe botautona ba bedi ba ne ba buisana gape ka dikgang tse di amang botsalano jwa mahatshe o mabedi go balelwa le seemo sa itshireletso mo kgaolong ya SADC le tse dingwe tse di emisang tshwaragano le maiteko a mahatshe ao go dira ditlhabololo tse di babalesegileng kwa putegong eo tautona Lourenço o boleletse tautona Masisi fa a ne a kopana le botautona ba pele ba Nigeria le Afrika Borwa mo boemong jwa ga Lieutenant General Khama ba leka go buisana ka tharabololo ya kgang ya go ya lejwa ga re Khama le tetlanyo tautona Masisi o begetse tautona wa Angola yo gape le modulasetilo wa SADC ka modi wa dipharologanyo tsa bone le maiteko a dirilweng go leka go letlanya le re Khama go balelwa le bagolo ba lehatshe leno jaaka tautona wa pele re Festus Mogae mothusa tautona wa pele re Ponatshego ke Dikilo motsamaisa dipuisano tsa palamente wa pele re Molomo le re Patrick Balopi ga mmogo le tona wa pele re David Magang me go sa tswa maduo ape tautona Lourenço o na leboga tautona Masisi go kgona go kopana le ene me a solofetsa go tswella a salakgang eo morago tautona Masisi le ene o lebogetse nako ya inetsweng go abelana le tautona Lourenço go buisana ka dikgang tsa mahatshe o mabedi le tse di amang kgaolo ya SADC tautona Masisi o ne a patilwe ke tona Dr. Lemgang Kwape mothusa tona Dumezeni Mthimkhulu le bagolwane ba bangwe ba puso molelwane wa tlokweng bo itemogetse palo e ntsi ya batho ba ba neng ba tsaya mosepele ka malatsi a boitapoloso monongwaga mogolwane kwa molelwaneng wa tlokweng re Izane Silasi a re batho ba le 33,000 ba tlodile ka molelwane o fa e sa le kgwedi eno e le 18 go yeng kwa go e le 27 go rata moranyane ka dintlha melolwane ka go farologana go ralla lefatshe leno e nnile le dipalo tsa batho ba le bantsi ba tsaya mosepele go tswa le go tsena mo lefatsheng ka malatsi a boitapoloso a Keresemose batho ba le 33,000 ba tlodile kwa mololwaneng wa tlokweng fa e sale ka kgwedi eno e le 18 go yeng kwa go ile 27 dipalo tsa rona di eme jaana go tswa ka di 18 go ta go tsena ka di 27 maabane ba ne ba goroga arrival re nile le di-client di le 17,767 ba ne ba tswa departure re nile le ba le 15,649 mo go rang gore botlhe hela re ba kopanya arrival and departure re nile le 33,416 On the 18th of December 2023 we had 521 individuals which were clearing goods for small traders for commercial purposes. Commercial goods, we had 475 trucks coming from South Africa into Botswana importing commercial goods.
Batsaya mosepele ba re e re lentswa go ne go le dipalo tse dintsi tsa batho kwa melolwaneng go ne go sekwa go nna le madiadia ape a go thusiwa. Ne ke tliletse ka ha baagisanyeng ka ga South Africa ke tlile ka 27 ke boa today ka 28 go crossa ga rona go motlhogo ga gona bothata bopehela re itemogela bothata bopehela go ya le go bo ke jele monate tota ke jele monate ke enjoyile bile ke batla wa ke boela gape soon ke ra gore le go tlola ga tene go se dingalo go ya le go boa re tlotsa yala sentle. Batsaya mosepele ba rotloediwa go netefatsa gore dipampiri tsa bone tsa mosepele di mo tirisong. Go rata Moranyane, BTV News, Mololwane wa Tlokweng. Merwalle ya bošeng kwa motseng wa Mahalape e tlogetse malwapa mangwe a senyegetswe. Monna wa dingwaga tse di 24 o santse a sa bonwe fa ngwana yo dingwaga tse 3 mmogo le ngwana wa dingwaga tse 15 ba tlhokagetse ka ntlha ya merwalela eo. Dikgotla tse di amegileng thata ke tsa tshikinyega dilaene le botalaote ga mmogo le marekisetso le lefelo la maemelo a dipalamo tsa setšhaba. Re na le ka go tlhoka lesego re na le matshelo a mabedi a latlhegileng ka lebaka la merwalela e mme mo go bone ba babedi ba e le ngwana wa ngwaga tse 3 mosimane wa ngwaga tse 3 o mongwe e le mosimanyana wa ngwaga tse 15 o wa ngwaga tse 3 e le ko kgaolong ya Moloko ka ko Thosa fa wa 15 e le ka go tsikinyega ka lebaka la metsi mme mo nakong eno re mo patlong re tshwaragane le ba sepodisi ba sesole ga mmogo le morai re batlana le wa boraro o e leng gore o ene o sala tsene ya loko a tota tsene mo metsing kana itatletse mo metsing go kwa ka dipego ka le gore ba neng bana le ene ba tlhalosa ka teng ka go gotleng ya Herero mine kere ke kope mo boemong jwa botedi pele jwa Mahalape gore dithuso di pehela tseleng gore di ka tswa le teng re le ke go gopola go Mahalape ba gaetso re kopa dithuso di petsele gore re ka hela re utse batho ba kgone matshelo a bone a boele gape enne a ntseng ka hantseng a le ka teng ke kopa le botsadi mo kgaolong ya Mahalape le go ngwe hela gongwe Botswana otlhe gore ba gaetso dipula ka dintse yana ka tswetswe bana segolo bogolo ha ba tshameka netefatsa gore o bona gore bana ba kae. Mo Parlamento wa Kgalagadi Borwa Resem Brooks a re go botlhokwa gore setšhaba se dirisa malatsi a boitapoloso go leka go lekola bao ba ba robaditsweng kwa dikokelong le go ba rapelela. Re Brooks o ne a bua se a lekola a ba bela balwetse dijo kwa sepateleng sa Tsabong ke o lebogela Dipotsane ka dintlha. O ke ngwaga wa 15 Re Brooks a ntse a bela balwetse dijo mo kokelong ya Tsabong ka nako malatsi a Keresemose. Re Brooks a rothopile go abela balwetse ka dumela gore ga ba tshwanela go kgaphelwa kwa thoko ka le bone ba na le tshwanelo ya go keteka malatsi a ka boitumelo. Ra ba re kgotlatsa balwetse ka ngwe tsela gore a le leng teng ga le nosi le na le lona le jone bodiredi jwa sepatele ba na le tiro tsa bone tse dingwe tse ba eletsa gore ba nna ba di dira ka nako tshwanetse mme ba tshwana ke gore ba iphitlhela ba theogetse gore ba tlamele balwetse ba rona ka kwa. Re Brooks wa kgoletse go ba a itsisitse monyenyo mo balwetseng ka nako e ya Keresemose. Ra di lebogela dipresidente tse mo parlamenteng tlisitseng bona ra di lebogela go supa gore go na le moalo rapo mo balwetseng mo sepateleng sa Tsabong. Ba nne re itlhophile mo na le bana ba itlhophile ba itse gore wang re latlhegile go supa gore ga ra latlhega go na le batho ba sentseng ba re bona gore mme re teng mo botshelong. Paulo Khane a le mo pitlagano ka nako e nngwe a bua le tšhaba. Paulo a re a ka thusa Modimo e nne le lona a lebelela ka ha batho ba ntseng ka gone batho bangwe ba sena kitso bangwe ba na le kitso mme Paulo a re a ka thuso e nne le lona le rona re tshwaretsile hano go lera le re a ka thusa Modimo e nne le batho ba gagwe.
kwa bohelong re Brooks o boletse ha go tagiwa kokelo e ntšha mo tsa bongwa go latelang o supile ga kokelo eo e taba ena le bo maitsanape ka mehuta ka mo banni ba kgaolo eno ba taemisa go kopa dithuso kwa ditoropong tse di kgakala ke o lebogile ra dipotsane Botswana Television tsa bong. Lefatshe leno le tla emisa tiriso ya di-check ka la matlhatso modulasetilo wa lekgotla la Check Sunset Bank Association ya Botswana re Lego Ramotho Letsatsi o boleletse setšhaba fa se na le go fitlha ka la matlhatso wa kamoso go tsaya madi ka di-check mo dibankeng tsotlhe go ralala lefatshe leno. Tsholofelo Tombale ka dintlha. Morago ga bolwetse jwa COVID-19 go ne ga dira dipatlisiso mabapi le tiriso ya di-check mo Botswana tse di neng tsa tlhalosa fa lefatshe leno le ka emisa tiriso ya tsone go tla nna motlhofo mo badirising le gore go nne le ditsela tse di sa tureng tsa go romela le go amogela madi go tlhofofatsa tsamaiso mabapi le phetogo e ya go emisa tiriso ya check kgwedi eno ya Sedimonthole e le 31 ba thulaganyo ya Check Sunset mo mokgatlhong wa dibanka mo Botswana ba tlile ka maano gore setšhaba se se ka sa babalelwa ke sepe. So what we've done over the past couple of months as the banking industry, through of course the Bank of Botswana and the Bankers Association, is we run a number of campaigns. Firstly, just doing monthly SMSs, sending out letters to customers, doing email shoots to customers, just to notify them that we'll be stopping checks. Over and above that, we have been monitoring digital migration numbers across the industries just to see how many customers we've successfully been able to move from check usage into our digital platforms. Modulasetilo o ne gape a tlhalosa gore setšhaba ga se na go neelwa sebaka se sengwe sa go ipaakanyetsa go emisiwa ga di-check. What we had done is we had actually advised all customers that checks would cease being ordered on the 30th of June this year. Then the grace period to utilize whatever check leaflets customers had started from the 1st of June until the 31st of December. So we gave customers a 6-month grace period until we shut off check usage within the country. Batho bone ba bua maikutlo a bone ka seemo se. Ke akanya gore ke tlhabologo e siameng ke diphetogo tse le gore di siametse ke tsa gore go nna le se le gore ba se lebeletse. I think maikerelo matona ke go leka go oketsa tshireletsego ya madi ka gore it's like go ne gona le fraud e ntsi ka lebaka la tiriso ya di-check kana go da gore ke go leka go somarela madi a madingana a rena lone go dibanka gore batho ba se ka ba ra tsena go le motlhofo. Kganya kana is long overdue. Nna ga ke la ga ke le ka tshogwa ke batho ba Zimbabwe bogologolo 10 years ago e le gore ke bara ke re check ta ba romela check ba ntha ba re check na go tsodetse e ke ga kgama gore bone ga ba bolo go tswa mo dikganyeng tsa di-check rona se ntse re go bona go thata ba ikutlwa me ke gore nna ke itumetse gore go ntse gone jalo ka gore Zimbabwe ga e bolo gore sia some 10-20 years ago bone ga ba bolo go tswa mo go tsone gore batho ba na le bank account bone ba sia ba wana go dirisiwa gone go bona ba tela mo batho ba ile gore bone ga ba bereke go tlhele e go ba wa mo sia kana ga ke tsora no e tla ha ba bereka so go tswa ka di-check e ba hela ba bua ya le fa mongwe le mongwe a sa dumalane le tshwetso e mokgatlho wa dibanka o bolela gore ditirelo tse dintsi tsa maranyane tse di dirwang ke dibanka di tla thusa go fokotsa ditlamorago le gore lefatshe la Botswana le gatetse pele go gaisa a mangwe jaaka la Amerika mo go emiseng tiriso ya di-check. Seemo se se tlhofofatswang ke tiriso ya maranyane. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Bandi ba mosamo la polole ba kgonetse boitshwaro jo bontle jo ba bosupileng ka malatsi a botsalo jwa morena fa bua mo potolosong le lekana la dikgang la Botswana Television kwa mo la polole mo kamela mapodisi ako Superintendent Jacob Molapong a re seemo kwa motseng o se ne se iketlile ka jana metsamao ya batho le mosuke mo ditseleng di ne di laola sega mme mapodisi ba begile fa ditiragalo tse di hatlang di ne di le kwa tlase ka palo hela thata. Jessica Pilane. Go tlwaelesegile gore ka malatsi a Keresemose boitumelo bo buile magoletsa mo bathong lefatshe ka bophara ka ba kopane le masika le ditsala e bile ba sa theogele kwa meberekong maitshwaro a mantle a batho ba motse wa molepolole ka malatsi a thusitse gore dikgang tsa borukutlhi di ye tlase. Boitshwaro ya batho mmaene le jo bo siameng
ne le jo bo siameng ke dumela gore batswana ne ba iketlile ga ba le mo malapeng le go itisa maitiso a tswala sentle ka dinako ne go sena re kgopetsa-kgopetsaneng teng le ba madirelo a bojalo. Seemo sa borukhutlhi mo motseng se ne se le botoka hela jaaka e se ke tlhagisitse gore re tshwengwa thata ke go thubiwa ga mantlo le madirelo ke tsona le tse ka re di santse di tshwenya thata, mme hela borukhutlhi jo bongwe bo lebega bone bo le ko tlase thata. Le fa go ntse jalo, Superintendent Molapong a re letsatsi morago ga Keresemose ba gatisitse kotsi ya tsela e le nngwe e mo go yone batho ba le bane ba latlhegetsweng ke matshelo. Mo kotsing e go ne go amega dikoloi di le pedi tsa modirelo wa Honda Fit. Koloi e nngwe ne le taxi ne tswa ko mantlheng a Gaborone tsena mo Lepolole, e ne ena le bapagami ba le bane go akaretswa le mokgweetsi. E nngwe ne tswa mo Gaborone e ne tswa mo Lepolole e lebile ntlheng ya Gaborone. Mo kotsing yone batho ba le bararo ba ne ba latlhegelwa ke matshelo gone go a le mongwe hela e le ona a le mo taxing, ba babedi le mo koloing e nngwe mme ba bangwe ne ba ra go sediwa ko sepateleng sa Scottish Livingstone Hospital ko e leng gore teng yo mongwe wa bone ona a hodisetswa kwa Gaborone ko Marina ko e leng gore le ene ka go tlhoka lesego lone tsatsi la maabane ona a re tlogela. E re ka go setse malatsi a sekae fela pele go amogela ngwaga o mošwa, banni ba kopiwa go tswalela ka maitshwaro a mantle le go ipabalela ka dinako tsotlhe bogolo jang mo ditseleng. Jessica Pilane, BTV News, Molepolole. fa dikgang tse di tswalela wetho bagwebi ba botlana kwa maong ba re ba itumeletse malatsi a boitapoloso a monongwaga ka ba tsweletse ka go dira madi a botoka go gaisa malatsi a mangwe. Ka jalo ba re ba tla kgona go itshetsa le go itshetlela mo ngwageng o tlang. Kgomotsego John ka dintlha. E re ka motse wa maong o itsege thata ka go ngoka dipalo tsa batho ka malatsi a boitapoloso. Bagwebi ba ba botana ba re lentswa le paka ya pula dikgwebo tsa bone di dirile dipoelo tse di bonalang, mme ba dumela fa seo se dirilwe ke go bo batho ba tshologetse ka kwano go ta go iphukisa phefo mo maong. Ke itemogetse gore mo malatsi a Christmas a go na le madi ga o tshwane le malatsi a ko morago ale kuri hela ka letsatsi la Christmas lone ka di 25 pula ne ina batho ne ba sio thata yano moreko no le ko tlase mme malatsi a mangwe re bone sengwenyana go file no go le botoka tota go no kesha bile ke ta kgona go rekela bana uniform. Mo taxi biseng sa rena ga go maswe re kgona go tshela batho ba tsile ba palama ra ba doropa go ba ya teng hela go ne go botoka go tshwanele gale ka ntse re renka ka teng because letsono ne cashinyana ene ngone o tso dira lo senyana mpe go kgona go dira two planyana yo botokanyana jelo ane jaaka go bona yana gore batho ngwe ba ile di Christmas ngwe ba boa ba pere ba tsa re ba isa go magabone ra ba gorsa sente. Go sa lefo go tlhalosa fa malatsi a tisitse tshwaragano le boitumelo magareng ga masika le ditsala, mme se se le jo se le botlhokwa go aga malapa a itekanetseng. Ga re le Batswana re tlhoka gore re boele go bogologolo re ipelele ko malapeng ko modiko re leng teng ka gore go ipelela mo lapeng ga re le mo lapeng yana ga re ise go re nne le dintwa sense bosigo rothe le bana ba rona ba bannyane ba makau le makgarebeng re le mo lapeng le gompieno yana re mo lapeng ga le gore ba ta tshopoga ba ta tswa makgantelenyana mme gone go molemo go le nne go le one ka tare e botlhokwa ka gore tota la go nna le dikotsi le ga le kgaoga pelo thata ka gore la bo le go le one. Tota keletso ya melelo gore se ka go helela gone ya e re le yo mongwe ka moso gongwe le ga re tswa ga re tere kopana re bue gore e re ngo ga o ta re bona gore ka ya go goma ra go dira jaaka ga ke dirile jang ka gore mo ne le tekeletso mme ke tsa gore ga le gore go ka atega le ba bangwe ba ta bona re se ke se na le mosola
ka moso re bitsane gape ra go dira sengwe go botlhokwa go tsaya maikarabelo a go tswelela ka mowa wa boitumelo go sena kgothang epe go netefatsa tshireletsego ya batho botlhe. Kgomtsego John, BTV News, Maung. Metshameko e kailwe e le yone ka bopaganyang setšhaba go nonotsha mowa wa boipelego wa batshameki ga mmogo le go tlhabolola itshwanelo ya lefatshe leno. Se se builwe ke mopalamente wa kgalagadi Bokone Metalita Monnakgotla jaaka na simolodisa metshameko ya kgwele ya dinao kwa motseng wa Ngwatle. Deliberate efforts may need to be taken by individuals, but also by the people who create convenient access to food to them, not only to maintain healthy diets, but to also introduce traditional foods to buyers. How accessible is healthy traditional food to Botswana, and how does this affect their chances of maintaining a healthy diet? Leina la me ke nna mme Emma Monetlala ke monna wa mo Phikwe ke rekisa